Hello guys, video thanen kalau leta tuntum kan video tur chu samkak split end engwanga lo nge nia engtin nge kan en kolang ti ni do na he video hi abula trai to phling lo en la chuan tha iti chun lo like la min lo share sak bok don nia tu na ni lo thirang kan sam hi alo ro view to chuan split end samkak alo ta thin ani samkak split end hi alo dan hi chi sang oma kan sam kan blow dry diklo wang te sampo ngil na kan mana wang te le sam ti kirna kan man na sada wang te chemical product kan man na sada wang te heng ho wang hi split end samkak hi lom ta thina tu te puna kan har sat na lian ber pakhat ani chuan chu engting nge kan en kolang ama sabara chuan regular takin isam itan thin tur ani samka khi sammora om thina sammor kha kan tan alo ngai ta thin ani samkak rong kha kan tan vek tur ani kan pai vek tur ani samkak ini to chuan itan vek angai tin ani chu itan wat lo chuan kha samkak kha kan sam pumpuya akai chho ta thina chuan kan sam khalo ro ta thina ni kum khata voi thum tal sam itan zia turani atlem bara pangai takin amor ka kha itan nge turani samkak hi tan lovin kan tire theilowa ni tin lusuk tur ani lova lu isuk pon natural shampoo nge mangthin la sulfate free shampoo angte hair mask le conditioner mang nge la living conditioning treatment ti te tha emema chuan hair spa ti te tha a khang treatment iti khan kan sam moro kha moisture thanga nong thanga sam krisel na kha apedon ani isam I oil thin bok turani argan oil te hi atha emema almond oil te coconut oil te kan sam kan oil hian kan sam atinungin sam atitle a sam mor atinung thin ani isam ikhui thin turani sam khui kan tia khan lusuk zo shampoo lu kan suk zo khan hair mask mo conditioner mo kan chia lai khan white tooth com sam khui lian chi in ikhui nge turani a sam pheng khai itireang sam color na sat te hi athalowa sampo te permanent straightening kan ti angchi te kha sampo na permanent straightening cream kha a strong emema kha khan kan sam mor atirowin samkak asiam ta thinani chuan heat tools kan man don in heat protection man nge tha a heat tools kan ti ho chu hei sampo na te samti kirna te blow dry te hengo hi man tlem tur ani kan man pon heat protection emo hair serum kan mang nge tur ani sam tisel turin biotin te folic acid te vitamin chi rang te hengo te pui e tha a kan sam alo kho thadon ani ole ato bera chuan tuna karon soi ho zinga poimo zual karon soi lenga poimo ber chu haircut regular takin cut thin tala shampoo le conditioner le mask te natural product nge sulfate free nge mang thin la mask ichi lain sam khui lian chi white tooth com kan tiang han khui je bokla sam pheng tirela chuan suk zuwa heat protection in emo hair serum in sam ka seal thaje bokla sam oil warla chuan samkak inei to don lo ni isam alo nungin alo risel thato anga chuan sam nung tha sam moi tak ilo nei thei don ani ole kha jong kha nita se tuntum video chu next video a ai tha in kanin mule thadon nia in zawa in bye bye ule